Ya gue, eta encourage banget ngajuan yang jerbal rohani lo bijan family support program yang orchestra support network. Kalau boleh ke kari deh, ayo warci kerana kita akan nono, Melele. Ayo naninmej kautage, mana ada yang kumpul kan kami pun ciri kami yen, mana lu je video ini. Training, yang mana nen perbinaan tu pemiwat, control narwaj, kap jerbal ko ji kamani, hidup community na. Kapaya waween ko jaman jiban bamle ewor nigirio ewor anticipate rolling kemet kile kautage nim support merong yoan armij mana merong ewor mamana ilo choosing better wire ada tempat ini division of family and children services ewor barra hojet ye in with autism support jiban gongan yo eworan autism ikijen ABA therapy kap care and training imatot companion program go ikijen jibang kau rain nugur kamatar milo chuju berkuair imbar obi jameng ilo family support kami cara beri penro ewurai naninmej utamwe imo obi jam arwich ilo located ilo downtown Springdale ilo yalan Emma ilo building at night and JTL building antara yo at 614 East Emma Avenue Suite 219 Kaya arwich kiri Jones Clay. Imo bije lah bahan dulu dia perilo Harper Meadows. Division yang anak juri yang bamle ilo ASN. Lewat Melele ko ikijen applied behavior analysis therapy. Anak juri kap youth yo eworan autism langan pengucuan dia. Kap jibang ngan ajuri kap youth eworan disability langan congora itu dia. Yung role perilo custody one Department of Human Services agreeba DHS yung family support program yung amin jibang family ro ewor nejin yo eworan disability yung youth kapatao ro eworan disability yung maulip service kein jalakwanen kami pagwad information ko kap training ko ikijen special education services health services educational yung jibang ko ilo community ko kami serve ro ilo county ko emen atan county gain wajutin benten kero kap Mantesin county pata bangay ko jeb ko ilo county gain ko pat ko pagotin jemano pa ilalita ko jemano jibang lokal panya lagi we jerbal penan bijin maja pata bi mano bat jerbal pen wale bro jen ko fa country payden similar status ko ka benefit ko jemano elaj pangani ay ko kile ke ewor Majol makrojet kina ilung ko roj ko facilitation imewer nigeria ewor disability ko meron bat parang jabotok im jamono la tago jamono jibangir kan men ko jina ko ila kumpuk Melele kagi ilo poimen jinon tata kajero na po bena to jiri kan Melele ko kan family ne Melele ko ke education wana jiri ne in what Yane Julie, you get special education class, a class today, a organ, Amika Chitikan Melele ko kitchen education and Najirina. Jiran perpebenato kan Muro Anajirina, in what Yane Tagatoye, and Tagadawan, a organ diagnosis, naninmej Taganian, Ejake Dakuno, a organ jurin, Yane therapy. Kaya na parang po yung kaki ay guji ko anilo yung mga man ay jaga ay guji kein jibang ko ay inwat kao Wilja Walker mga ako ay karang ani ay jaga peri man ay tagani ay tukling pen tagani ay chap tukling pen tagani ay kamani liu yimene bata kain rotun yung peba ko eruna oro ko kajabaro eruna oro ko min kajabaro peba ko oro nan ami apply nan japare wajibang ko yung program ko kajojo kian ka problem ko ilo chuji ber ko ami main what peba tagado evaluation ko peba yang latak passport ID japare wat ID insurance ko ngala ko insurance
jojo ko ani peba en chu ko ana jirio kap japare wat peba ko ewor melele ko raw nim ciri melele ko eli ko nawruk ba ko min jana kagi en wat kajabra ko ale peba ko kajara ko bana kagi so slide do chon kata ka service ko yakar ngana jiri nai ole bien kajita kam rugo ngai ko tan ko ilak update din namba ko ami kapwa wen kata ko pen Birokraam kata ko kemi jerbal emman ipen ro jerbal per pa ilomol na ewor par road jerbal per kemi ba emaro pergi dengan return call ko ani awro pa koncem bisi appointment ko yung kaja barawat relationship ko emman dengan arwo jerbal per imenak data kemi in kajita romajak yung kalikar kemi kajita romajak yung kalikar wale melele ko coche melele mo ta jena rol jen ko ila imo ale bien kon kib no to ko ami ilo yen ko ila kein ko wonje melala tebre wad melele ko ko kilege ko maro melala ketban melele ko e barawruk ngan pamero ne chalai e diagnosis ana jiriyo ne ana jirine by time diagnosis im yana jil pug melele kare time special education services time sped teacher time genet teacher therapy kan yana jirine ayatan tagada yo ana jirine ewor gan injury ni meje active by kajit kein im melalak kay ko magiam alaman lang romana no cara balik kami imajiri na ni jitu hobi ni na cibang yuk congonan marong im jabali likin kertok akam botok na hobi men ko elita ina rajang wat jojo mapte di namba wami waween ko ale ko ngayon wata ka tere ko ami jojo par kali kartok ngayon email par kali kartok yung jojo like yung follow page ni Facebook page kami ngan per pok na la gojot yung kacala gojot yung kotok at jambodo na iwara mi kachituk yung may gus meninwat komo tata kachaparawat jaraman wacho nan kom kachujo well